खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पु येंगबिरिबा ख्वाई पुमनमक OLIVIA तखेलंबमना तराम नोकजरी अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरी लोकायना कुकीना सेमगतलिबा जर्मन रोड टाइगर रोड अमदी तोंगान तोंगानबा लंबी सिंग मखाताना सेमगतनबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गी एंटरिम ऑर्डर अमा थोक्तुना अथिंग थमलखरे तोंगान तोंगान बलमदा माई पाकना मथौ पांगथोकलिबा मणिपुर गी फुरुप अहुंगी मियोई अहुम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना महाकी मन की बात थागत फोंदोखरे बीजेपी लेंगाकना स्टेट असिदा डिक्टेटरशिप की लेंगाक लोन चथदुना लाकली हाइना CLP गी लीडर ओक्रम इबोबीना मराल सीखरे सेंटर स्टेट असिदा तंगदु लेताब पुरकनब होटनबदा यानिंगदबा वारी सानबदा याद्रबदी लोगी ओइबा थबक पाइखतलगनी हाइना MLA KH इबोमचाना फोंदोखरे अमसुंग लेखिद्रबी KH चाउबगी अचुंबा वायल पुथोउ मरा लेबा चैराक पीगदबनी हाइना डिमांड तौरदुना इरम सिफाइदा मियामना वाकत मिफम चथखरे हौजेक पाउ संदोकना पिजरी कुकी सिंगना लो कायना सेमगतलिबा जर्मन रोड नत्रगना टाइगर रोड हाइना तोंगान तोंगानबा लंबी सिंग मखाताना सेमगतनबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की इंटरिम ऑर्डर अमना अथिंग थमखरे अथिंग थमलखिबा ट्रिब्यूनल की ऑर्डर अदु कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना थागत फोंदोरखले इंटरिम ऑर्डर अदु NGT ईस्टर्न जोन बेंच कोलकाता की JM अरुण कुमार चियागी अमसुंग EM ईश्वरना हौकिबा तांकुल हुमदोइदा थोकिबने मथंग चही की फेब्रुआरी की तांग अनिदा मखाताब हियरिंग चथगदौरिबसी फाउबदा लंबी सेमबग मरी लेनब थबक पुमनमक लेपकदबनी हाइना ऑर्डर असिदा खंगहले मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ना डिस्ट्रिक्ट तरुक के DC अमदी SP सिंगदा इंस्ट्रक्शन पीगदबनी हाइरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी की मथक्ता कोकोमी की कन्वेनर KH अथौबना फाइल तौरखिबा पेटिशन अमगी हियरिंग NGT दा चथरब मतुंग इंटरिम ऑर्डर असि थोरखिबनी हिरम असिगी मतंगदा ngasi lamfel pata leiba kokomi ki office ta pangthok papaugi mifam amada khuraizam athobana hai kuki singna logi wangmada german road natraga tiger road haina maming kaya thonduna lambi semgaliba asigi matangda haukiba august ta कोलकाता लेबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन बेंच ता सीनियर एडवोकेट इरोम ललित कुमार मतेंग पांगतुना वाकतखे लोकायना कुकी सिंगना सेमगतलिबा लंबी असिदा ड्रग अमदी खुसुकुलाइना चिंगबा कया पुथोक पुसिन तौरे हाइना NGT दा वाकतखिबने वर्ल्ड कुकी जो काउंसिल इंटेलेक्चुअल काउंसिल ना यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दा हाइरिबा लंबी सिंग असि लोइसिननबगी मतंगदा हाइजखिबा अदुसु मयेक सेंगना पल्ले वाकत चेरोल अदुगी मतंगदा NGT दा हियरिंग मरीरक चथखरे हिरमसिगी मतंगदा NGT ना मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी दा चे थादुना लंबी सिंग अदुगी रिपोर्ट पिखलगनब खंगनखे अदुबु मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ना अपिबा मतमगी मनुंगदा रिपोर्ट पिबा ngamdabana matam pinanaba hairaki luinana matam yeithoktuna lakhibane डिसेंबर कुलहुमदोइदा चथखिबा हियरिंग अदुदा इंग्लिसिंग कुंतरुक की फेब्रुआरी की अनीदा चथगदबा हियरिंग यौद्रिबा फाउबा लोकायना सेमगतलिबा लंबी सिंग मखाताना NGT ना अथिंग थमलखिबने चीफ सेक्रेटरी नसु मरी लेनब सिंगदा खंगहननबा चे थारखरे ओइरगलिबा फिबम सिंग असि वाकतखिबा अदुगी माई पाकपा अमनि हाइना लवी मियामना यादबा अमदि अकोइबगी फिबम सोखलिबा लंबी असि कैदौनुंगदा चटनबा यारोय चेनरिबा खुदिंगमक्सु चैराक पिननबा तक्सिनगनी हाइना अथौबना फोंदोखे टाइगर रोड जर्मन रोड हैदना ममिंग थोंजलगा इलीगल रोड अमा अखोगी चिंगी सरुक सिंगदा यामख्रबा उमंगी सरुक मयाम अमा पोक्तोगा नमफुदा लंबी सेमजनखिबा थोदोगदुदा कोकोमीगी माइकेदगी अखोई मसिगी मथकता मरी लेनबा फाइदगी हेना कॉम्पिटेंट ओइबा लो कोर्ट अमदा ऑगस्ट की तांग कुंदा अखोई अहानबा पिटिशन असे फाइल तौ हारिबा पिटिशन असे अखोई हियरिंग मरीरक चथगरे ऑनरेबल कोर्ट ना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी दा ऑगस्ट की तांग कुन असिमक्तदा लंबी इसी मतंगदा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अमा चीफ सेक्रेटरी दगी पिखलंगनब खंगनखि चीफ सेक्रेटरी की माइकेदगी चपचाना मदुई पाकुम लापगी महत्ता थुदोपा अहेनबा पाकुम पिनिंगा लेतदना मोय तारीख से डेट से लौरगा
था अनि हेना मतम लौर फाउदा मोय पाखुम पीदना लापनी अदुबो मदुगी पोतु हेनमलकपदगी हुजिकती ऑनरेबल कोर्टना हाइब लंबी सिदा करिम मखलमदगी सेमजन साजनबा सेमगत सागतबे थबो मखा ताना पाखतबे यारोय हायदना ऑर्डर ताबिरकपसि कोई यामना नुंगाई अदुगा मसि मणिपुर मियामगी माय पाकनी चेनरिबा मी सिंगदुगी मथकता लीगल एक्शन लहनबा यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड मिनिस्टर दा ऑफिशियल लेटर फोबो थारगा इलीगल रोड अमबु मोइना कंस्ट्रक्ट तौननबा डेवलप तौननबगी वाम इरमबसिना मरम ओइरकांदा वर्ल्ड को की जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल हाइब लुक सिगी लुचिंगबसिंगसु ऑनरेबल कोर्ट की मफम दे कोई मोइसु पुन्ना लायबल ओहननबगी चपचाबा थबक लोकल हननब होना जगनी तोंगान तोंगान बलमदा माई पाकन मथौ पांगथोकलिबा मणिपुर की फुरुप अहुम की मियोय अहुम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngasi mahake मन की बात ता थागत फोंदोखरे सोलर एनर्जी की मतेंगना युमथोंग खुदिंग अमदी हेल्थ सेंटर सिंगदा मई फंगनबगी मोइरांगथेम सेट वा अमसुंग उदगी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की पोथोक पुथोकलिबी चुरचानपुरदगी मार्गरेट रमथियरशम अमदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की ट्रेडिशनल फार्मिंग माई पाकना पांगथोकलिबा चाखोने क्रिचेनाबु सिंथादुना मोदी ने थागत फोंदोखिबनी थामगी अरोइब थांगज खुदिंगी पांगथोकपा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ngasiगी पांगथोकिबा मन की बाता महाकना हाइखिबदा मणिपुरदगी मोइरांगथेम शेटना मणिपुर की मनुंग हंजनबा इलेक्ट्रिसिटी की खुदोंग चाबा फंगदबा खुंगंग अमदगिनी खुदोंग चादबा सी कोकनबगी महाकना पांबई कया थिरकपदा सोलर एनर्जी ना अवाब कोखनबंगमखे सोलर पैनल खुदिंगदा मई लौबगी कैंपेन अमा महाकना चथबा हौखे कैंपेन असी ngasiदी माई पाकपना मणिपुर की मनुंग हंजिनना लेबा खुंगंगे इमथोंग चामरोमदा सोलर पावर की मतेंगना मई फंगन बंगमले लोइनना ngasiदी हेल्थ सेंटर खरदा सोलर पावर न चलाइबा यावरे हाइखे सोलर पावर का मरी लेनबा कैंपेन सिंगदा अनौब इनोट अमसु पीबा ngamle हाइना थागतबा फोंदोखे चुराचानपुरदगी मार्गरेट रमथियरशमना असान मिटिंग लोनना मणिपुर की नात चटनबीगा मरी लेनबा पोलम कया वा अमदी ऊन पुथोकली हैंडीक्राफ्ट की आर्टिस्ट ओइबगी मथक्ता मियोय कयागी पुंसी महिंगदशु अवोनब पुरकपदा चाउना मतेंग पांगबा ngamle ngasiदी मार्गरेट ना मियोय यांखैरोम थबक पीदुना महाकना पुथोकलिबा पोथोकसिंग असि मणिपुर खक्ता नतना दिल्ली अमसुंग अतोपा स्टेट कयादा यौहनबा ngamle सेनापति डिस्ट्रिक्ट तगी चाखोने क्रिचेना चथरखिबा ट्रेडिशनल फार्मिंग ना महाकी एरियादा लेबा मियोय कया अमसु एम्पावर तौबा ngamle इमुंग मनुंगी मियोय सिंगसु सरुक यारगा क्रिचेना ना फ्लोरिकल्चर दा थवाई लुपना मथौ पांगथोकपासिना तोंगान तोंगानबा मार्केट कयादसु समनबा ngamle मफम अदुगी चटनबीदा युमफम ओइबा वाखलोना मतमगा चुनबा मित्येंगदा थबक तौरबदी माई पाकपा ngambगा लोइना सेमिलोंदसु खुमांग साउक्सनबा ngami हाइबसी क्रिचेनाना थबक ओइना उतले हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मखातान थागतबा फोंदोखे श्रीमान मोरांगथेम जी मणिपुर के जिस दूर से और उन्हें ये सॉल्यूशन मिला सोलर पावर में हमारे मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। खास बात यह है कि उन्होंने सोलर पावर का उपयोग हेल्थ केयर और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किया है। चूरा चांदपुर में मार्गरेट राम थारसी एमजी उनके प्रयास ऐसे ही हैं। उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहां के हैंडीक्राफ्ट को, बांस और लकड़ी से बनी चीजों को एक बड़े विजन के साथ देखा और इसी विजन के कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गई। आज मार्गरेट जी की यूनिट उसमें 50 से ज्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने चोखोने क्रिचेना जी का है। उनका पूरा परिवार परंपरागत खेती से जुड़ा रहा है। क्रिचेना ने इस पारंपरिक अनुभव को एक और विस्तार दिया। उन्होंने फूलों की खेती को अपना पैशन बनाया। आज वो इस काम से अलग अलग मार्केट्स को जोड़ रही है और अपने इलाके की लोकल कम्युनिटीज को भी एम्पावर कर रही है। ये उदाहरण इस बात का पर्याय है कि अगर पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विजन के साथ आगे बढ़ाएं तो ये आर्थिक प्रगति का बड़ा माध्यम बन जाता है। बीजेपी लेंगाक न स्टेट असिदा डिक्टेटरशिप के लेंगाक लोन चथदुना लाखली हैना सीएलपी के लीडर ओक्रम इबोबिना मराल सीखरे कुमजाई
1975 लिंखत्खिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस के चामग निफुलक सुबा फाउंडेशन डे ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिंधुना इम्फाल की कांग्रेस भवन द पांगथोखरे थौरमदुदा CLP की लीडर ओक्रम इबोबिना मखा तारदुना BJP लेंगाक लाकपदगी प्रेस मीडिया सिंबु नमथब हौदुना डिक्टेटरशिप की लेंगाक गुंचथदुना लाखली कांग्रेस की लेंगाक मतमदा हौदोकलंबा स्कीम अमदि एक कया की ममिंग ओंथोक्तुना मियामदा उच्चाइबगी थबक चथरी स्टेट असिदा कांग्रेस पार्टी न पालिंगै चही 15 की मनुंगदा चही 5 अमदि सेंटर द BJP की लेंगाक लाखे मतम अदुदा स्टेट की कांग्रेस लेंगाकना मियाम की फंगफम थोकपा राइट्स खुदिंगमक चप चाना फंगनखे कांग्रेस पार्टी न कैदौनुंगदा मियाम की चाकथुंग अमदि राइट्स सिंग सेंटर दगी नीरगा लौखिबा लेते मरमदुना ngasi ओइरिबा लमदमसिगी फिबमदगी अमुक हन्ना तंगदु लेताबा पुंसिरोल अमदि चौखटपा खोंगथांगदा मांगजिल थाननबा कांग्रेस पार्टी की मपांगल कनखटनबा होटनबगी तंगाई फदबा लेरे हाइना इबोबिना मखाताना फोंदोखे सरकार पायरिबा बीजेपी की गवर्नमेंट से जेसे बीजेपी ना सरकार पायरमिना सेंथुम प्रूम जे करी को करी नो मयाम ते ये जेसिदा थांना फाइनेंशियल ईयर चाहिए अहम हाबि चाहिए अहम थे मन तो पाकर रहे PWD खंदे एनी डिपार्टमेंट मयाम जिंग शिरबने असिबो चपन अबि बीजेपी ने सरकार पायरमिना तो सेंटर दगी पैसा हेन पीर अब्रा अकोई कांग्रेस ना मयाम सेवा तौजब मतमदो चही 3 हाइबसे चही 5 अमदी सेंटर द बीजेपी ने शासन तौबो मतम मोइना अखोई सियासी पीदब मतिक नतिएबा मोइने नीरे लोगदो नतिएबा अखोई संविधान द पीरिबा अखोई से फेडरल स्ट्रक्चर ने अखोई से इंडिया की केनो से शासन सखरी से मणिपुर की फंगम थोकदो मोइने की नीरे लोगदो नतिएबा अखोई मतम द नीरे लोगिदे मणिपुर की फंगम थोक सिया तो संविधान द पीरिबा दुई मतुन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट बजट द यामा तौ ले मधु लोगगा अखोई थमोई से शासन तो दरकार होए MPCC की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रन हाइकिबदा लेंगागसिना गवर्नेंस हैटबदगी लमदमसिदा खुंदा मिनरिब फुरुप कया अवाफमदा ताहनबत नतना मियामगी लन थुम कया तांगोई ओनख्रे मियामगी खोलाव नमसिंदुना थंबा कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा राइट सिंग मुथननबा होटनरिबा सिदा कांग्रेस पार्टी हनबलैतना थेंगनगने लौमी सिंगी राइट नहा सिंगी हक नुपी सिंगी राइट कांग्रेस पार्टी न फंगनगने कांग्रेस लेंगाक नतना लमदमसिदा चौखत थौरांग पुरकपा ngamloi मरमदुना कांग्रेस पार्टी मपांगल कनखटहनबा मथौ ताई अनौब चही इंग्लिश कुंतरुक की जनवरी की मंगादगी हौरगा MGNREGA दगी महात्मा गांधी की मिंग लौथोखिबगी मायोक्ता नेशन वाइड प्रोटेस्ट तंगसिलगनी हाइना महाकना फोंदोखि की सरकार से मियाम वहले मिनिसिन कया की लेखम तांगोई ओरुखे मिनिसिन उकु हेना ngasi लेगा पसिगी लेगा शासन हैतबदगी लंदम मसिगी समजरबा इसनी नाउ मयाम कम्युनिटी मयाम प्रीमती अवा बखुदता हियो मातले पदोर बसी बता ngasi लिक केंद ले मीजा कया सीग्रे मिनिसिन कया ngasi लेखम चापुर खंदन ले लंदम मसिद लोवे दोदर नापु ले लंदम मसिद शासन लेत्रे लंदम मसिगी नहासिन कलौ ले थबक पीबदी लाइदना थबक मांगसिन ले जॉब लॉस ngasi एकन थेंगरे मरमसिना कांग्रेस की सरकार नतन लंदम मसिद शांति पुरकम लंदम मसिद शाकुत थुरम तौबंगम सरकार अमा लेबंगमोय कांग्रेस खतलगंगनी सेंटर स्टेट असिदा तंगदु लैताब पुरकनब होटनबदा यानिंगदबा वारी सानबदा याद्रबदी लोग्योय थबक पाइखटलगनी हाइना लमलाई एसीगी MLA KH इबोम चाना फोंदोख्रे मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन MSRLM की मीटिंग मखादा जेंडर एंड सोशल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी न सिंधुना सबुंगखोक्ता लेबा कम्युनिटी हॉल द चाइल्ड मैरिज अमदी डोमेस्टिक वायलेंस की मतंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसी पांगथोख्रे थौरमग मरी लेनना MLA KH इबोम चान हाई हौखिबा डिसेंबर 13 दा सेंटर न सिंधुना मैतै अमदी कुकी MLA सिंग याउना पुन्ना मिफम पांगथोखिबा अदु तंगदु लैताब पुरकननबा होटनबगी थौसिल अमनी मपुंग फाना तंगदु लैताब हंजिल्लकलबा मतुंगदा फुरुप सुना यावबा मियामगी लेंगाक अमा सोइदना लाकनी तंगदु लैताब पुरकनबा होटनरिबा असिदा यानिंगदबा कया याउरी मखोइ सिंग अदु सेंटरना अखनना वारी सानबा याननबा लंबी पुरकनबा होटनगदौरी यानबा पुरकपा ngamdragadi मखोइगी मथक्ता लोगी ओइबा अकनबा थबक पाइखटलकनी हाइरकलबनी फना साउनबा लेरमलबसु तुंगी मिरोलगी खल्लगा अमना अमबु ngaknaraga तंगदु लैताना लेइदुना चौखट लंबीदा चटमिन्नबना ख्वाइदगी हेना फै हाइखे
community loinamak nagagi mihut yawa koki gi mihut yawa bangan gi yawa aduga akoi gi meitei gi yawa mihut myam suni yawa government ama sembi nabagi paikal leba thorang ni madubu ya gidana du government ama leigrabo matung dadi atai yaning da kangbu musu leitam nate lei yaning da kangbu jing du su tapna wari saba ada yade yada kangbu duna ain gi matungina action lo khatpa admai torga mapung hawa santi porokna bagi da muta adugo meeting du silei bene ana sium basing da su koi yari kai mateng pangchan si koi tonga gumba santurokpada koi satkum si kari gumba thodo wa thobo thokpa kanda masigi thoiba thorobi kari no kanana tholim no kaino haibido munne yengdringi da koi social media da kaida pauma heta santoroga koina madu chumena khalaga koi irang chawthokna batobuse masi yari kai koi tawgumsi Chingnaningai oiba mawongda ngarang leikhidраbi chanambam ningol khaidem ongbi chawbagi achuma wayal puthokduna mara leibasing matik chaba chairak pigadabani haiba demand tawraduna iram simphai leirak asangba community hall da miyamgi wakat mifam chathakre wakat mifam adu da saruk yakhibi maikei adumgi ima amana phongdorakpada chawbagi misi asida leikhidраbigi mapuroiba yauna imung manung chenaramgadra haibagi thazabalei maramaduna police na Laukat Kraba Chawbagi Mapuroiba Amadi Manembok Anigi Matakta Ningthina inquiry Chathaduna Misi Asiga Achumba Langla Langjel Puthoknaba Mari Leinaba Singna Hotnabiu Fiba Masida Achumba Wayel Puthoktana Namsinduna Thamkrabadi Mama Oibi Kaya Machaningol Pokpagi Akiba Faurabtuna Yum Kai Panbada Nungnangba Amadi Wakal Leitafum Kangdaba Haibadu Oiragani Haina Magna Fongdoke Nagalamaromda Chawbagi Misiga Mari Leinana Achumba Wayel Fangnabagi Damak Ngarang Midang Athengbada JSC Ama Sengkre Misi asige achumba langla langjil puthokduna mara leibasing matik chaba chairak pijru fawba chawbagi thawai yawdraba hakchang lawdaba haiba wafam yawna tongan ba makhalgi khongjang kaya changsilagani haina JSC gi convener na phongdorakle Siriba isasigi maramda police station phajandona thamliba Manipur amsu mai nupagi makoina hapanatra chu makoida matik chaba action lokhopidona makoidagi praman chaba puthokpi haina ngsirenga chu haijari aduga asigumba isasing mayum palaga mathomarong khangdana mapurogi mayumda hatpa haibasi ngasigi khunasida lai bisai sinje kramane mayum panba ngamdoino haibagi wafam sida leiriba mama singji wakat thamni khoni ngasi thamjari basi mama obi singi pienda ba kholau singje toina lahon bigenu haiba wafam सरकारले सहायता अमदि ओरिनबा आयाव सुसिम तानजरगा सिलसिगी असिबसिगी लंगलांग असुम पुथुक पावबा कोइ लेप लेतना हुजनसी संजनजि हादना जेसी साइतिगी लेपसरी सिलसि लेतबगी मागी असुम लंगलांग जिन खंजबावा असिबा सांगसि कोइ लौजग्र जेसी साइति Irang asina maram oiraga relief camp ta leiriba lanjenarikiba singi fangfam thokpa hak sing fanglibara haibadu thizilagani haina Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ki state president professor Premlata Maisnam na phongdokre ngarang dagi hauraga numit humni chupna chathagadaba ABVP gi taramathoirak suba state conference ki ngasini ni chanba numita Jawaharlal Nehru Dance Academy dagi khwairambani ima kaichal tamna cultural peace rally laktuna awareness program ama pangthokre thauram ga mari leinana professor Premlata Maisnam Hai Pangthok Liba State Conference Asida Lamdam Asigi Summit Loan Amadi Chaukat Thaurangi Lamda Khananai Nagani Maru Oina Irang Asina Maram Oiraga Awaba Taraba IDP Sing Yaifana Basu Khanagane Lanjena Rikiba Sing da Makoina Nongmada Fangfam Thokpa Sing Adu Matik Chana Fanglibara Amadi Lanjena Rikiba Sing da Nongmada Karigidamag Lupa Marifu Panglibano Makoigi Fangfam Thokpa Hak Sing Miyoi Karara Manaraga Matpiraba Haiba Tigatkani Haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯖꯕꯅꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 18ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎ 3 days state conference ni main oiba feature di ABP na sahi simada kari tawgadage haibadu khananainaba discussion exchange of ideas as well as akoi pave the way for innovative thoughts and research to tawbada natana akoi contemporary emergence haibadi akoi state sida thoiba issue mayam asi akoina resolution ahum khak laujai aham resolution na education ki issues problems as well as second resolution na akoi gi IDP sing si phangwan dokpa hak sing dok phanglibra makoi da thadare iba scheme sing si gamena thadagi basi huji adugi chap chana phangba ngamdibra haiba question adagi makoi da piri ba scholarship hana leiram badagi handarapagi maram na kari kino
Thangsing amadi Kaubru Kubam Len Kabaya Halu, Manipurgi Governor na Pikiba, Tazaba Kudakta Tabakta Ontokadabani, Haina Ivudo Thangsing, Fomnai Bachaira, CPPKT, ANUAL, Mampil, SKL, VVF, KMKKL, KMKAL, IDM, Thangsing Seba Mandal, Amadi Federation of Haumi Masal Loyang, Loisang Bisnupurna Sinduna Miamgi Oiba, Kongsat Amangasi Moirang the Chetkre, Kongsaradu Ivudo Marging Ivudo Moirang Thangsing Laikol Dagi Hautuna, Moirang Kaitel the Laklaga, Moirang Lamkai Fauragba, Fauraba Matung H Nilamani. Ngang Kalampak Sports Complex Moirangda Pantungpam Oike, Miamgi Kongsaraduga Marilena Federation of Haumi ki President Sapamcha Dadumani na Fungdo Kibada, Kuki Sing na Manipurgi Mafum Kaya Makoigi Puwariga, Sago Narakpani Thangsingbu, Thangting Loktak Putongan ba Maming Ama Thonjinduna, Makoigi Lamni, Manipurasi, Makoigini, Maitay di Saidangakpani, Ibudo Thangsingbu, Kuki Dagi Moirangna, Munkibani Haina, Hanjin Haizin Bangambasi, Miyam Pumba Tengnamina Bachangi, Iba Ipu Singna Thambirambana, Laifam Lem Sing Kanbang Amdrabadi, Aikoi Hingubugi Kanabalati Haike. Ipa Ipuna Tambiram, I quick Ipa, a quick Iramdam, I quick Namkai, Kandabayadi, Haidanang Shigi, Machamuchu, not Kalibani. Mapa Mapu, you will lie, Laifam Kanva Vese, Kanbang Amdraba, a quick Hingubuki Kanani. Kabru, Amsum Tangda, a quick Miam Haur Sambay, Madubu Nak Shen by Bese, a quick tone. Alibag India coming in a tone. India. Miyamgi fresh mandate lauduna anoba lengak semlaga Manipur da Santi Hanjil Hanbiro Haina all Manipur Nupi Maruki President Sanjenbam Sorojini na Fongdokre. Thabu Mamachuk na Chatharakpa Marfugutaruk Suba Nupi Landing Sing Thoram Gimanung Chanangasi, Kaksingi CPI Office Ta Palan Thoram Pangtokre, Thoramadu Wangang Laduna, Sanjenbam Sorojini na Fongdokibada, Manipur da Hana Palamba State Lengaka, Houzik Ladiba, President Rulki Lengaka, Karisuket na Balate, Manipur da Houzik Tokliba Irangasi, India Lengak Nasu, Kangsin Usinadana Karisu, Nachungdana Lady, Maramaduna, Election Pangtoklaga Manipur, Miyamgi fresh mandate lauduna, Anoba Lengak Amagi Makada Manipur da Santi Hanjil Hanbiro Amaromda Lising Amaga Kuntra Mapanda Matam Adugi Senjau Paiba Karbarwala Inglising Amaga Chamapan Kuntra Mapangi Matamaduki Senjau Paiba Karbarwala Amadi Angam Mathau Sing na Chatharakiba Miot Minay Amadi Kusemki Chak Tang Ba Tokan Balengak Adugi Mayokta Sangsin Kiba Iho Ut Kiba Tongna Lingjel Adubu Ning Sing Nanaba Thabum Amachup na Manipurgi Tongan ba Mafam Singda Ning Sing Thoram Asi Pangtokibani Haike Thabu Mama Chukna Handaki, Maputa Rukshuban Pilan in Thorum Se, Hui Pangtuk Sabani, Masi Hokiba, December Gitari, Amada, Rababanda, Dokra Matunda, Huitongan, district in the Habiti Imphal West Amatogre, Imphal East Amatogre, Aduga City District, Tanatang Kunsa Tawani, Masi Tobana Medicasin District, and Simapam Sita Pangtu Basin. Imoinu Numita Fishery Department na Silaga Ngagi Mela Pangthokani Haina Taurang Tauribadu, Kongfom Handok Trabadi Numit Adumakta Kwairamban Ima Kaitelgi Ngayon Bisingna, Melada Yoliba Ngagi Mamal Adudagi Hena, Tataba Senfam the Yon Gani Haina Fundurakli. Hiramasi Matang Dangasi Kwairamban Ima Kaitel number 1 da, Kaitela Sigi Ngayon B Ima Ibil Singna, Paugimi from Ama Pangtoki, Paugimi from Maduda, Kongban Tabam. Laiden Tombi Kaupi, Ngayon bi Amana Fongdorakpada, Kumja Inglesinganiga Kulhumdoigi, Megi Tang, Ahumdagi Torakiba, Irang Asigi, Awa Chaiting Kaya, Mayok Naragalakli, Masigi Sumatakta, Kaitel Asigi Akwebeda, Street Vendor Singna, Port Kaya Yon Silaktuna, Kaitel Manungda, Post Sitpagi Changasi, Nomonong Bagi Handaraktuna, Awaba Kayama, Sumayok Naraga Chatlibane, Cherakasida, Imoinu Numitka Marilena Fishery Department na, Ngagi Mela Pangtok na Bataurang Toraklibasi, Kwairamban Ima Kaitel Kwairamban Ima Kaitel da nga Yolibi Singge Chakau Thadat Pagachap Manai Fishery Department na Ningol Chakoba Kumhaigi Nong Mawal Ingay da nga gi Mela Tawkiba Aduda Kaitel Asigi ngayon bising na ngamna na bahot na ke Maragasida Fishery Department na ngami khara khaki khalaga mela tawna na bahot na ribasi laibag thibani handak pangthokadoriba mela asida Kwairamban Kaithel asigi ngayon bi amata saruk yaroi loinana mela dagi nga puraktuna Kaithel asida yon basu yaroi haiba warep sing laure warep sing asigi wangmada kanagumana thabak tawraklabadi Kaithel asida makhata na porfam famhalloi hainasu mahakna makhata ke
अखोई इचा इशु थवाकनबा अखोई कैथेन फमजबनी अदुगा मेला तौरिसिदि गवर्नमेंट गा माननागा फिशरी अखोई लोन लरोगा मखोई टाइटन गे दमकता तौबा मेलानी अदुना अखोई सिदा nga थारिबा फार्मर सिंगजी अखोई गा रिलेशन जाम फतना लई सही चुपा फार्मर सिंग अखोई दा nga लेपतना थाई nga थारोय हाइबा मेला तगुने हाइबा मयाम सिदि गवर्नमेंट गे लोन लरोगा मखोई फार्मर मोय खरा खतरे सोचन खरा खतरा तौबनी अदुना मेला दा तौने तौरगा दि फिशरी डिपार्टमेंट तौबिरगा दि मयाम कैथेन योलबा दि तंखान तारगा तौरगा फंगल लो मोय अदुसु नते मेला हमना जु मखोई लेपना रेट अमा योन मन रेट अमा मेला ना पीरिबा ममनजिदगी इमा कैथेन तारगा अखोई मयाम दा फंगनगनेबा फिशरी डिपार्टमेंट अमदि फार्मर सिंग पुंजलगा इमा कैथेन सिनबा होना बिगनो इमा कैथेन दा स्टोन पिगे फंगुलाव हारिबसिबु अखोई नोम खतंगी खलगा मेला दा अखोई कार तुंगुलाव अखोई तुंगो चटकेद्राबा अखोई युम लोंधन गद्राबा हंतक की तौबे मेला सिदा कैथेन गी ओइना कनागुम अमता सरुक यारोय मेला दगी पुथोरकपा nga amata कैथेन पुछलकपा यारोय मेला दगी nga पोरागा कनागुम इमा सिंगना योलंबा तारगदी कैथेन दगी माग मतम कदर तांथोकपाना इमा मयांगी अपुनबा वारी अमा अखोई ngasi लौजरे लुपना खंगन खरबा ड्रग स्मगलर तरेट पुंग हुमफुतरा निथोगी मनुंगदा चंगजरकदबनी हाइना लाल होलुप केसीपी पीडब्ल्यूजीएमसी यूनिफिकेशन की माइकेदगी खंगलकली लोना थिंख्रबा लाल होलुप असगी पियारो चिंखैंगानबना खुजेक पीदुना थादोरखिबा चेरोलमदा मणिपुर गी ngamkhayda leiba chin state ta narcotics ki thabak nong makangdana hengalakli manipur masagi lam manungdashu opium cultivation ki thabak hengalakpagi खुदम चांगदम कया अखोइना उबा फंगलबनी पुमनमक असिना मणिपुर की इरांग असि हेना मरा ताहनबगी मरम ओहेली म्यांमार की अपुनबा ओपियम पुथोकपा असि इंग्लिसिंगनी कुनमंगा की ओइना चौराकना मेट्रिक टन लिसिंग अमगा चामगी ओइ हाइना UNODC की रिपोर्ट ता मयेक सेंगना हाइरी मसिगी मनुंगदा चौराकना चादा मरफुतरा माथोइदी रो ओपियम नत्रगना प्रोसेस तौबा हीरोइन ओइना मपान लमदा थादोरकली हाइरी मसिना मरम ओइदुना रीजनल ड्रग की ममल हंथरकली ममल हंथरकपगा लोइनना हेरोइन का हेना सेंदोंग हेना लेरकपना मणिपुर मरांग कायना फंगहली इंग्लिसिंगनी कुलहुमदोगी मेदगी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिना खुनाई असिबु सोखली ऑर्गेनाइज तौबा ड्रग ट्रैफिकिंग सिंग अमसुंग लोकल कोलैबोरेटर सिंगना खुसमनरगा मणिपुर की खुथांगदा ड्रग की करवार हेना पाकथोक चाकथोकलकपा अखोइना उबा फंगली मसिना कंगलेपाक मणिपुर की नहा सिंग हमचद नाउचत हनबदा लमचत साजत काहेलकपा अमदी खुनाई असिबु मांगहनबा मसाखकी सेंदोंग येंगलगा ड्रग की ललोंग चथरकपने ड्रगना लाखलबा नहा सिंग मसिंग यामखलकपना फुरुप चा सिंगी अंगांग पोकपगी चांग हंथहंदुना डेमोग्राफिक इमरजेंसी थोखनबत नतना गेलहोमी फुरुप सिंग माइनॉरिटी ताहलकपा याबगी ओइथोकपा याना लेरे पुमनमक असि येंगलगा केसीपी पीडब्ल्यूजी ना मणिपुर की ngamkhayda akanba mityeng changlagani masigi mathakta apikpa user sing khakta natana achauba trafficker sing gi mathakta lupna akanba thabak paikhatlagani drug ki chaitheng asi nainabaga loinana ahanbagi oina drug trafficker amadi dealer ga mari leinaba singi mathakta midyeng changbagi manung channa lupna khanghan khraba miyoi taret pung marfutara ni thoik fawgi manungda lupta changjarakadabani haina cherolasina khanghalakli मैतैगी इपा इपू सिंगना मैतै पांगलगी लिकलम कायदना थंबीरंबा अमदी पुवारीबु योखत्तुना थंबीरंबना मैतै पांगल लैरिबनी हाइना ऑल मणिपुर चेसाम सागै डेवलपमेंट कमिटी AMCSDC की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नसीर खान चेसाबना फोंदुखरे ngasi Imphal East की पैलेस कंपाउंड लैबा होटल कैशलदा ऑल मणिपुर चेसाबम सागै डेवलपमेंट कमिटी AMCSDC न सिंधुना शेख जुनेद जुन अमदी थोकचोम चनु ngangbbu ikai khumnaba utuna chesabam descendants grand achievement award inglisingani kun manga gi thoram pangthokre thoram aduda wabagai isigi ex MLA Muhammad Major Rahim CSGC की प्रेसिडेंट मौलाना महमूद हाशन सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनवीर लाइस्रम SKTV की एडिटर राज थोंगबम CCRR की एग्जीक्यूटिव मेंबर जुलिया सिंगलाइसु सरक्याखे मोहम्मद नासिर खान चेसाबम मखा तारदुना कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुंदगी इंग्लिसिंगनिगा कुनमंगा फावदा चेसाबम सागैगी ओइना कोशेमदा मार्क चादा मरफु मंगा फंगलखिबा
NET, NEET, UG, UGC, NET, JRF, Faurakrabasing, National International Gitakta, Sanaroi Sing Amadi, Lengaki Makok Tongbo Officer Sing Yauna, Mio Yankani Toy Pungning Taugatpani, Lamdamasida Kunda Minariba Igi Mari Oina, Leminariba Yellow Furup Sing Asi, Amaga Ikai Kumnafam to Ihaiki. Ngasi Manipurda Maitai Pangal Singna Pangangi history adugi history ena puthoiba punamak singse Maitai na reserve to biram draugati aikoi lairoi haiba wafam simaso ai Manipur miyam da thamjage loina na igi mari oiriba Maitai gi ipa ipu amade mitai sing loina na naga sing hairiba igi mari singse aikoi Manipur gi Maitai Pangal Singna awang ba thak ijat to pham thoi haiba wafam siso But many times disciplines isai kanta lakshati hai disciplines adna manna kana wamna pi gragati disciplines ina tamuya daba adu tamga su khamna su ina implement to do hai adu implement to na ke lamta ni ko alla mana purna chaina na chi to ne ko bi na ba to ma ko disciplines bi ho ne adu larger context e mo tan ko laws my own is constitution ke hoga we have different laws Makoy may say ito they all are disciplines. Ay si kanano ay nakari representatory. Kung naman say ay surrounded sila tayo. Ato naman si Kuya Sesam sagay is mana. Pangko iba from sila point toward iba sila. Sila surrounding ang uwi sila man berga. Sila hi na una kuli ba na hasing sagay si Yesu uwi ay maruwi na. So yung positive ko iba yung encourage ko iba yung inspire ko iba environment sila. Obviously, wala ko to iba next fruit ko ako makakit fruit ko ini habi hazot naman para kaya kasi inspire my mind also very emotional way of touching the community. Alam sila na sila kaya nagkapit ito kasi ayos ang isa sa alam lising natin nung daan kagawin. Doctor sa alam lising kung nung daan kagawin. Lising natin alam lising taray nung daan kagawin. Ay isa ko lising na wala konti. Ay isa ko ang doktor wala konti. Ayos ko wala konti. Mini massage mali yun yan na kung ibang ay yung mga ibang Lagi masih ada anak kecil itu pun. Di mana orang amat sulit ni orang. Asyik na sini orang. Chahi Kudingi Pangthok Tuna Lakpagum Handak Chahi Oina Su Kungani Thoirak Suba Sumang Lila Ningtham Kumai English Ngani Kun Manga Ngasi Iboyai Sumang Lila Sanglenda Hodokre Manipur State Sumang Lila Council Sinduna Punna Nupa Sumang Lila Party Mapanna Sarugyaduna Chathagadoriba Festival Adu Hodokpagi Ngasi Ahanba Numita Poklen Pokpa Artist Association gi aina heli nungsiba haina mingthonba lila se utke Sumang Lila Ningtham Kumai Hodopagi Thoramaduda Sarukya Khiba Department of Arts and Culture gi Commissioner H Gyan Prakash na Phongdokhibada Sumang Lila sina Khunaida matam gi pauzil kaya piduna lakle matam amada Sumang Lila na traditional media amagi role lauduna miyamda information kaya piduna lakpani adubo hauzikti AI gi matam masida Ngasigi nahasing na Sumang Lila si kadai fawba pam na yengnadrabra haibasi khangdok mathau tare nahasing na hena pam na bagi damak karamba method sing season aduna karamba machak sing hapsin gadagi haibadu khangdok pachangi Sumang Lila haiba platform masi mutpa naidana lehongna na bahona si haike challenge si aigi wakandari faidagi luba challenge ni faidagi aruba tangkak layana kanje Sumang Lila da yaumi riba artist sing ki moi gi acting skills si aigi wakandari faidagi luiyana kanje karigino harbada whole stage adagi tungdagi mangdagi nakandagi yen oidagi ahom khani maktagi yengakpanina maduda aina acting taurisi aigi nongpokta khaktang phamba nongchupta khaktang phamba natra khada khaktang phamba awangda khaktang phamba adu loinamak adu khaktang yengbe abana te script tu gi natra timing tu gi matung en nama masana improvise tauraga nakan khuni makta dilasi interesting hoenaba nakan khuni makta mai wajandana kaino togodobuni atra Fuwala Gram Panchayat ki Manung Channa Naran Saina Ward number 9 da Laiba Ireima Imagi main gate ngasi Moirang AC ki MLA Thongam Santina Maikum Hangdok Pagaloina Miyam da Kusinakre Senba Chahi Inglisingani Kunmathoi Kunithoi gi Taramanga Suba Finance Commission gi Makhada Saba gate adu Miyam da Kusinaraba Matung Ireima Imagi Laiko Nungda Nauna Sagaliba Sanglen gi Fibam Yengsinki Madugi Matung Naransana Ward number 7 da Laiba Ibudau Pakang Basanglen gi floor gi saruk nauna semjin sajin ki badusu kusinake
Panchayat asigi Administrative Committee gi luchingba yauna pangthokpa kusinnabagi thoram aduda MLA Santina hai Moirang asigi tongan ba mafamda chawkhat thorangi thabak thoram sing asi chap manaba mawongda paikhatlaga lakli ACAC gi Panchayat amasung Municipal Council gi oina mari lenaba Line Department amasung MLA gi Local Area Development Fund gi thabak suri atopa wat hoba saruk sing yauna lambi thongi oina di State amasung Central gi senthang makhada paikhatli haina MLA Santina fongdokhi Hanagi previous government school Pagala mission gi makhada ai Moirang Kendra khwai gi school di Mukta High School and Girl High School ani je honji dana Girl High School gi hanagi nungsi do saktam mangra saktam do Buhilbang gamna do tangasi adum laba anova construction me am sarak pada walauba ka hungi construction do ngasi adugi jata hun na banumini adu ni Moirang Kendra legiba halaman sing maruina satra satri sing mama pa oiba guardian sing na schools da satra sing thabila kana hanagi fajaba saktam Girl High School lo mu khan na hanjada bo honoda chobo mateng pangbi oiduna ina Moirang Kendra ka punamakta thabjad Khunai amagi asoi aran kaya khudam changdam yauna thinduna takliba waring sairing gi lairik sing paduna neinaba mathau tai haina langthawal AC gi MLA Karam Shyamna fongdokre Brother and Sister publication gi Dr. Thaunauzam Babina amadi Thaunauzam Somokanta Luwang anina iba Pedagogy of Manipuri Language Telanka amadi Emotional Intelligence haina mingthonba lairik ahum ngasi fongkre Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokiba lairik fongbagi thoram aduda sarukya khiba MLA Karam Shyamna haikibada board hek karakpadagi ngasi fawba sahitya gi thoram kaya yauduna lakli adubo ngasi lairik fongbagi thoram asidgi Lairik fongbagi thoram asidi lamdam asida anauba mayon ama laklabra haibasi hainingi lairik laisu hairaba naha oiriba kayana makhoigi nungda fawriba amadi thengnariba kaya adu waring sairing oina ithoktuna aiba amagi lambida changsilakba haibasi khunai asigi oina afaba khudam amani politics tawriba aikhoigi su miyamna ngangnariba aikhoigi asoibasing adu chumthokpana ithau oigadabani chumthokpagi mahut mingonda chaisinbagi chatnabi asi tawroidabani haike Naharul sina phone do ba sai ka sina matam ba sunna ki technology ayam mo isa ko ko ma mix up to ka phone ka do ni ai to di yamna so to chini ngai u ko ni any to do wa to kai to ko to ka da sai ka to ko ni puning the sounding ba puning the pain ba puning the waru ba puning the wai ka ba Adi any kind mama obviously bingon na high to the bingon the taina the sea the polo the taina the tapas penas the wari masa drama the coming to zumba no work on me no people aya ilunga Sagolban AC da MLA RK Imona Paikaliba tongan ba chawkhat thaurangi thabak thauram singi matangda khana nainabagi mifam ama ACAC gi senior citizen single winana MLA RK Imo gi yumda pangthokre mifam aduda haukiba chahi ahum makhai asida MLA RK Imona ACAC gi damakta paikhat kiba tongan ba chawkhat thaurangi thabak thauram singi akupa wafam mayek sengna khanganki loinana same saba loisilaglaba miyam gi yaifa thaurang mari leinaba achauba infrastructure project kaya gi matangda su wakhal tahanki Miyam da kusinabagi fibam yauraba project sing adudi Sagolban Tera Overhead Reservoir Teragi Ima Market Sagolban United Club ki building Kebol School Hostel Sayang Pukri Complex Tingom Lekai Club Haurak Chambi Club YSSU Moirang Leda Club Waheng Bam Lekai Community Hall amasung Junior High School amadi Kangabam Lekai Club ki building ni Amaromda Salam Lekai Maino Ledak Moirang Ledak Amudon Thangzam Ledak amadi Thaunauzam Lekai da receipt payment amasung drain Chanbagi thabak thoram sing paikhat pa hokre hainasu MLA RK Imona mifam aduda thamke mifam adu loiraba matungda MLA RK Imona ahal sing adugi mafamda blanket amamam su khudol tamke Hosik paugi marak thatna tenba break matang lominase Give your child a foundation for a bright and successful future. Admissions are now open at Heritage Convent, where quality education meets values, discipline, and excellence.
We nurture young minds through experienced teachers, caring environment, and holistic learning. Admissions open from 22nd December 2025. Visit our school campus to Naramthong Kulem Lekai for offline admission. Enroll today for a better tomorrow. Break matung damu kahna taram nokchari makhata pau pizari. Zananeta Irawat Ningsing Loop Kakchingna Tha Amagi Aroiba Nomaizing Kudingi Kaksing Kaitel the Leba, Irawat Park the Pangtokuna Lakpa, Tasi Mapau Kangminasi Equigi Tauramga, Tauramda Ngasi Danamanjuri University gi Vice Chancellor Oiramba, Professor Dr. Nomaithem Raz Mohan Miyamga, Wari Watai Sanakre, Tauramaduda Professor Dr. N. Raz Mohan Mahaki, Punsida Tegnarakiba Awan Nungai Amasung, Mahagna DM University the Vice Chancellor Oirakiba Amasung, Potaraba Matungda Oirakliba, Punsigi Matangda Wafam Kaya Fungduki. Aiba Kayana Saruk Yaduna Sairing Saidinaba Amasu Pangtoki. Rotary Club Imphal Rotary International District 3240 na Regional Institute of Medical Sciences RIMS Babina Diagnostic Caesar Hospital and Research Institute R&R Oculus Amadi Sena Athletics Organization Kaksing Wairi ga punna khusam naraga nongmagi oiba free mega health camp amag loinana organ donation awareness campaign amanga se Kaksing Wairi Khunjampat ground da leiba Kaksing Public School da pangthokre mega health camp aduda medicine eye dental ortho na chingba kaya yauna mioi chani yangkhai henbada laying chathaki bagaloinana hidak langthak sing lemna phanganki Leibaga Sibu Ningkha Tamba Purakhiba Luchingba Kayana Sembiramba India ki Constitution Sibu Palibalengak Asina Mathak Makha Onthoktuna Constitution bu Khongaung Narakliba Democracy bu Lana Sizinariba Kaya Asigi Mayokta Congress Party na Lepri Haina Kumbi Assembly Constituency da Assembly Mikhal Thengnana Bathaurangliba Social Activist Moirangthe Megachandra Phongdokre Assembly Constituency gi 29/16 gi polling committee na Sinduna Kumbi Municipal Council gi Ward number 5 ki Kumbi Kangzaibung Mapan Mandopta ngasi miyam gi oiba mifam ama pangthoki Bharat Ningkha Tamba Purakhiba no leader kaya Assembly Birama Aikoi Bharati Samvidhana se Mathak Makha Anthoga Samvidhan leitaba adugumba Praja gi miyut vote kaktaba oidoba anga mathak asaw sangina mamanga gi koi Zati Beda Naiba the Mithauki Sasan on the Lakana report on the kind of Sanchila and Manipur issue. Kusang Lana, Matolakan, Zati Masin Changa, I call in London territory Kaidok to the Masana. Sangidana people Sunataba, and the Yaba Sunataba, Toman Commando, Buffer Zone Tamil Sipana Halaga. I call Zati Ali, the Sanga Bayada, like Kusay, say home Harkador. Lenga ki Art and Culture Department na State Kala Academy awarding na singani kulhumdoi kunmari piraklaba awardee sing artist R.K. Sanayama amadi translator K.H. Ibeton loinana Asian Arm Wrestling Cup English singani kunmangada gold medal ani lawrakraba L. Chiteshwarbu Palem Panthau Sanglen College Home amasung Senior Citizens for Society Vishnupur na taram okray Palem Panthau Sanglen asigi tawbul khoijumanda leiba office tangasi pangthokiba thauram aduda awardee ani ningthau khongdagi R.K. Sanayama Vishnupurdagi K.H. Ibeton Amadi Kaisampa Top Leirakdagi Sanaroi Gold Medalist Chiteshwarda Nat ki Lengyan Amadi Achamba Khudol Pot Piduna Taramna Upagaloinana Ikai Khumnaba Utki Maitei Khunai Chatnalon Chatnataba Pumnamak Thadoktuna Isagi Nat Kannaba Inat Yokhatba Lupten Manipur Iolna Sangsilakpa Campaign gi Saruk Amo Oina Ngasi Wahing Khumandaleba United Youth Club ta Sanabung da Pangthokre Wahing Khuman Mifam Haiba Mingthol Asigi Makhada Pangthokpa Mifamadu Iolna United Youth Club Youth Organization Club Pakhangba Masaigon Youth Welfare Association amadi Wahing Khuman gi apunba Maira Paibi Khusamnaraka Pangthokpani Mifamaduda Maitei Khunai gi Kaitharakliba Nat amasung Chatnabi kaya Ningthina Khangminnabaga loinana se likna sizinabagi hainabi semgat minnaba hainak yanaki Advanced Volunteers Organization AVO Kaksing Wairi Ward number 2 na Senduna Haurakliba Angang Nahasing amasung Mahiroi Singna Mapa Oiba Singna Tungi Punsida Mai Pakpa Mi Amamam Oinanaba
Karam na hotnagadagi haibigi matangda career counseling ki thoram ama pangthokre Kaksing Wairi Sabal Parengda Labor Kaksing Wairi Community Hall da pangthoki bathoram aduda akhang ahising oina Sanjebam Selomi Senior Counselor Luinana SS Career Solution ki Director amasung DM University ki hanagi VC Professor Numaitem Ras Mohan Anina wangangki Manipur Rural Livelihood Mission MSRLM gi makhada leiba Sinthangambi VLF Kairakna North AOC Daleba Chingkalen Optical ga Kusamnaraga Free Eye Test Camp ama Panthoibi Lampa Community Hall da ngasi pangthokre Free Eye Test Camp aduda miyoi yankai henbana eye test tauki hairi Hauziga muk sanabigi pau pizari Mao Students Union MSU gi marfugutara nithoirak suba kumon thoram galoinana sports meet ki thoram ngasi Senapati district ki Puna Namaida Haudokre kumon thoram galoinana sports meet adu Manipur gi Governor Ajay Kumar Vallana athoiba mithunglen oina saruk yaduna haudoki Empowering the Future Through Sports haiba wakhalonda pangthokiba thoram aduda Governor Ajay Kumar Vallana hai Senapati district ase chingi lamda leiba district ama oirabasu hiram kayada atai mafam singa Manana Chakotpa district ama oirakli masida natana furup singi marakta nungsi chanana amasung tung koina state asigi miyamna ing tapna amadi nungsinana leminana bagi pauzel piri Senapati district lairiba ina khulaba culture amasung tradition gi machak sing ningthina yokhatuna thamba tangai fadi haike ngasigi thoramaduda Mao ACG MLA LG Kho NPP Manipur state ki State Unit के President Luinana Lok Sabha की हानगी MP Dr. Lorho S. Force Senapati District के DC SP अमसुंग Mao Students Union के President Su Sarukya के played a commendable role in shaping disciplined, responsible and socially conscious youth. Guided by its motto, sacrifice and progress, the union has actually stood as a pillar of student leadership, educational advancement and cultural continuity within the Mao Naga community. Senapati today sends a powerful message of solidarity, encouragement and national support. It strengthens our collective resolve to build a future where development is equitable, opportunities are abundant and harmony prevails across the state. Malam gi oina khwaidagi leadaba polo ground amo iriba Imphal gi mapal kangjai bungda chathariba state level polo tournament inglisingani kunmanga kuntaru ke ngasi sanakiba nupi gi league match ta lenthoingambi kangjai lup mai pakre tournament asigi ngasi mangani chanba numitta sanakiba kunsuba women's state level polo tournament ki match ta lenthoingambi kangjai lupna Manipur Police Sports Club Women Polo Timbu Panjol Kunmathoi Sinoda Maithiba PK. Mesatu the Lintuingambi Kangjai Lupki KH Deventina Apun Panjol Taranithoi Chenbangam Kibagalunana Y Ranjitana Panjol Mari KH Habena Panjol Ahum Amadi N Feliciana Panjol Ani Chanduna Timgi Apunba Panjol Kunmathoi Suhanki. Imphal West District Football Association IWDFN Sinduna Pasoi Part 2 gi Pomyal Ground Chathariba Tarelak Suba HS Mani Sarma Memorial 3rd Division Football League 2025-26 ki ngasi sanakiba match singda NISC Lairenjam amadi USC Fayeng Mai Pakre tongan ba team tare na saruk yaduna thasigi tarama pandagi chathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba ground gi league match ta NISC Lairenjam na IBS yumnam laikai bu panjol ani sinoda maithiba PK NISC team gi mai kaidigi mai pakpagi panjol ani adu M Dhana amadi G Vidyanandana amamam chankibane ani suba ground gi league match tana USC Fayeng na KYDC Kiambu panjol mangada thoike USG gi mai kaidigi mai pakpagi panjol manga adu Vikram amadi Rasna ani aduga Samanandana amachanki Humang haina mingthon ba lup na sinduna Yorabung High School gi ground chathariba
Khumang Cup Ahanba Manipur Village Wise Men's Open 9A Side Football Tournament English Ingani Kunmangada SL Arena Mai Pakre Atopa match Anina draw Oikre Tongan ba team kunna group mari thokna khaidok tha sigi taramapandagi chathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba ground ke lake match ta lamyan ba FC amadi sawongbung relief camp anina match ke apiba matam loiba fawbada panjal amamamdagi hena chanba ngamdana draw oike anisuba ground ke lake match ta shu YYC yorabung amadi lamlai FC team anina match ke apiba matam loiba fawbada team animak panjal ani dagi hendana draw oike ahum sub ground gi match tana SL Arena na INGC nungoibu panjal ahum sinoda maithiba piki Kiamgai Haibong Makong KYPC ground the Chathariba Ahanba 9A Side Village Open Golden Football Trophy 2025-26 ke ngasi sana kiba tongan ba match sing the Lizen FC Moirang amadi KALYC Karam Mai Pakre Golden Football Club Kiamgai na sinduna thasigi tarahumdoi dagi tongan ba team kunna Group Mari the Saruk Yaraga Chathariba tournament asigi ngasi sana kiba Ahanba ground ke league match ta Lizen FC Moirang na KAU Kairau Muslim Bupanjal Ahum Amada Maithiba PK Anisuba ground gi Sanakiba League match tana KALYC Karamna Haurebi FC Bupanjal Anisino Thoike Hayengi match ta Umananda FC Wangjing Amadi Sweka Tiam Konjil Anina Ahanba ground the Sanagani Anisuba ground gi match tana Uyol Langdum Amadi Langtabal FC Anina Sanaragani Nongmaikon Progressive Youth Club NPYC Chanana Sinduna Club asigi sanabungda chathariba taruklak suba ibudo Yangbi Pakhangba Cup English ngani kunmanga kuntaruk Manipur Village Wise Men's Open 9A Side Football Tournament king asi sanakiba tongan ba match singda YSWC Sabungkhok amadi NNCKC Nongren Mai Pakre atopa match amadana Kurai FC amadi ELC Nongada anina draw oikre thasigi kunma thoida Kunmathoidagi tongan ba team kunna group mari the saruk yaraga chathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba ground ke league match ta YSWC Sabungkhokna EUAC Telobu Panjal ani amada maithiba PK ani sub ground gi sanakiba league match tana Kurai FC amadi ELC nongada team animak Panjal amamamdagi hena chanabangam draw oike ahum suba ground gi league match tana NNCKC Nongren na SCY Yumnam Kunobu Panjal Ahum Amada Maithiba PK All Nambol cricket players na sinduna Nambol Korifaba ground the Chathariba Ahum Suba Korifaba Cup Inglisingani Kunmanga Kuntaruke ngasi sanakiba match singda Brothers of Nambol Amadi Nurabi Sagul Tongba Mai Pakre cricket kabasigi ngasi sanakiba ahanba match ta Brothers of Nambol na Mangalema Malombu run Humfutara Tarita Maithiba PK match aduda Brothers of Nambol gi sanaroi Haubam Ajit Kumar na man of the match ki mana funky amaronda ngasi sanakiba ani suba match ta Nurabi Sagol Tongbana Korifaba Nambol cricket timbu run mari da Maithiba PK match aduda Nurabi Sagol Tongbagi L Bolanat na man of the match ki mana fangbag amke Bamon Kampu Cricket Club BKCC na senduna Irilbung High School ground da chathariba ahanba edition gi Battle of the Office Cup Tennis Ball Cricket Tournament English ngani kun mga gi ngasi sanakiba tongan ba match singda Rims Royal 11th High Court of Manipur Combined Cricket Team amadi MSRLM mai pakre kabasigi ngasi sanakiba ahanba match ta Rims Royal 11 na ICICI Bank Puran Nifutaruk Maithiba PK and Suba match Kidana High Court of Manipur Combined Cricket Team na Janims Temburan Humfuda Toiki. Ahum Suba match na Manipur State Rural Livelihood Mission na Axis Bank Pu Yamna Lakchana Run Chamaga Kuntra Mangada Maithiba PK match Ahum Sanakiba Aduda Mai Pakraba Rims Rural 11 ki Ram Kumar R High Court of Manipur Combined Cricket Team ki Vizen Kumar amasung Manipur State Rural Livelihood Mission ki Anish Kumar Waheng Bamna Man of the Match ki Manasing Pangke.
Board of Control for Cricket in India BCCI na pangthokpa tournament ki saruk ama oiriba Kuch Vihar Trophy Inglising ani kunmanga kun taruk ki champion oiba ngamlakraba Manipur ki under 19 ki cricket team ngasi Imphal International Airport ta haraute yamna okre Manipur gi mahut silaga saruk yakiba sanaroi tara manga amadi support staff mapan bu ngasi Manipur Cricket Association gi thaupuba sing yauna sanaroi sing adugi imung manung gi miyoi singna Imphal International Airport ta haraute yamna okibani Coach Vihar Trophy Inglising ani kunmanga kuntaruk aduda Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, amadi Nagaland yauna team taruk na saruk yakhi. Nagaland gi Sovima Cricket Ground sanakhiba trophy adugi final match ta Manipur na Nagaland bu wicket tareta maithiba piduna champion oiba ngamkhibane. Masiga iroinana elite group ta Manipur team qualified oire BCCI gi cricket tournament asida Manipur team gi yumnam chingkhai ngan bana wicket khwaidagi yamna loba amasung Muhammad Ali Karimna run khwaidagi yamna loba ngambagi award sing phangba ngamlakhe. Tournament aduda Max Warok Pomna Manipur team gi captain oikibaga loinana Fairoijam Rohindro na team coach amadi Saubam Rajesh na team manager oina luchingkhe. Da koina Kuspia Trophy Plate Group ki champion oi bangam nai masi koi gi chaw be achievement mane na loy loina ki tournament sida Manipur ki team na players sing je performance fajon pi bangami loina na team mama oina performance pi duna success oi bangam ni Mathang chahi gi January ki tang tara taruk tagina tara nipan fawba Jammu and Kashmir da pangthokadaba taret suba National Kwan Kido Championship da Manipur gi mahut silaga saruk yakadaba sanaroi sing gi trial selection ngasi pangthokre. Kawa Semlekai Development Club ki community hall da pangthokpa trial selection aduda punna sanaroi humfutara nipan lakpagi manung da sanaroi yangkai taruk championship asigi damak Manipur gi mahut silaga saruk yanaba khankhe. Nifugumani Suba Sub Junior Masung Humputara Mathoi Suba Senior Men and Women Bowl Badminton Championship 2025 Tasaruk Yaruba Manipur gi Sanaroi Sing Okpagi Thoram amangasi Akampata Leiba Nelita Pangtokre Bowl Badminton Association Manipur BBAM na silaga pangtokpa taram na okpagi thoram aduda BBAM ki Secretary Dr. L Kumar Vice President TH Tombasu sargyaki Loinan TH Ramananda amasung N Ahaibana mathangsin senior amasung junior gi best upcoming players tarakpagi Damak certificate amasung memento piduna pungning thawitke thoram aduda L Dr. L. Kumarna Lairik amasung sanaba ani asi punna chatminnaba ngamlabadi tungi punsida mai pakpa miyoi amamam oiba ngamgani maramaduna sanaroi singna hairiba asi thabak to onthokpa ngamnanaba honasi haina makna fongdokhe. Young Sutter Club Juribam na sinduna Juribam gi Mahai Khulenda leiba multipurpose sports complex ke indoor hall da chatliba thasigi tangkun taruk tagi hauduna category taruk thokna khaidok chatharakhiba first Smasher Badminton Tournament Inglisingani kunmanga ngasi loisin kre tournament asida under 13 boys single category da Viras Singhana winner oiki under 13 girls single category da na TH Urvasi Chanuna winner under 19 boys single tana NGI Favana winner Men's Open Doubles Untrained Gidana Gunadip Amasung Bir Bahadur Gi Jurana winner veteran 85 plus doubles kida Somitra Das Amasung Palop Kanti Das na winner Men's Open Double da Homendra Amasung Roshan Naurem Gi Jurana winner oiki. Hausa loisalakpada maroiba pausing amuka na pizari. Lokaina Kukina Semgatliba German Road, Tiger Road amadi tongan balambi sing makata na semgatanaba National Green Tribunal gi interim order ama thoktuna athing batham lakre. Tongan balamda mai pak na mathau pangthokliba Manipur gi furup ahum gi miyoi ahum Prime Minister Narendra Modi na mahaki man ki baat thagat ba phongdokre. BJP Lengak na state asida dictatorship ki Lengak lon chathaduna lakli haina CLP leader Okram Ibobina maral sikre.
Center state asida tangdu leitabu puraknaba honnabada yaningdaba wari sanabada yadrabadi logi oiba thabak paikhalagani haina MLA KH Ibomchana fogdokre. Amasung leikidrabi KH Chaubagi achumba wayel putho'u mara leiba chairak pigedabani haiba demand tawraduna iram sifaida miyamna wakat bifam chathakre. Matang asida bulletin asilo sinjari Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maroiba status sigi leibaga sigi amadi malem gi e pau singi damak SKTV news pu miteng taduna lebiu pumnamak pu amuka hana kurumjari.